i prezime. Benjamin Ajt. Godine. Imam 25 godina. Što si po horoskopu? Ništa. Ime prve ljubavi. Nisam imao prvu ljubav. Najdraži crtić. Tom and Jerry. Što si htio biti kad odrasteš? MMA borac. Najbolji prijatelj iz djetinjstva. Rok Glodeš, Šaban Saiti, Rok Mehmeti, Anušek Nino. Pa cijela ekipa. Pošalji im neku poruku. Volim vas, braću, jedva čekam da se vidimo. Najdraža društvena igra. Šah. Najdraže jelo. Pizza sa morskim plodovima i Monster Energy. Najdraža boja. Plava. Najdraža lektira. Harry Potter. Najdraža društvena mreža. Instagram. Najdraži suparnik. Abdurrahman Mihail. Najdraži borac. Hamza Čumajev. Omiljeni glazbeni žanr. Ne slušam glazbu. Koja je tvoja najbolja osobina? Uporan sam. Omiljena životinja. Sršljen. Imaš li braću ili sestre? Imam sestru.